الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala Tia ni sabiti betin dan peniktaswa Sisangin ituin Sarata pekuti bisa Allah subhanahu wa ta'ala Kune yene me bisara me Miana salatu salih Wanibita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Si waktu siyatin dan umawat si Rajab Pinakwe de bang pain sabetinan pinagbarkat siya bulan ini Sa'ban, bulan Rajab duk Sa'banin sampai pinabot siya. Duk kita binetinan pinabot, kita bang pansapiti pinabot. Wallahu subhanahu wa ta'ala si bulan Ramadan ini atat sa amin insyaallah petik na segitu. Qul Allah subhanahu wa ta'ala tagna Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wasambanian ni araw kami asab sabihan tu atin na bisara may kaulamaan si kitabi si atin na mawa'idha bimunasabat qudum syahri Ramadan. Ulamain ayuhal ghafilu anil thawabil kathir والصاهي عن الملك الكبير والله عن لباس السندس الوحرير المتقاعد عن اليوم العبوس القمطرير النائم عما أتى به محمد البشير النذير الذي أنقذنا الله به من جهنم وحر السعير. يا غافل يا صاهي أتاك شهر رمضان المتضمن للرحمة والغفران وأنت مصر على الذنوب والعصيان مقيم على الآثام والعدوان متماد في الجهالة والطغيان متكلم بالغيبة والبهتان متعرض لسخط الرحمن قد تمكن من قلبك الشيطان فألقى فيه الغفلة والنسيان فأنساك نعيم الخلد والجنان فظللت تعمل أعمال أهل النيران. فإن كنت يا مسكين كذلك فكيف ترجو الفوز برضوان والحلول في دار الخلد والأمان والخلاص من دار العقوبة والهوان وأنت مطعمك حرام ولباسك حرام ولسانك لا يفتر عن قبيح الكلام وبصرك الحديد إلى ما حرم من الحرام عليك ذو الجلال والإكرام ويدك ممدودة إلى ما نهاك عنه الملك العلام وقدمك تسعى إلى ما هو إثم وحرام وأنت في جميع أمورك وأفعالك مخالف للقرآن والأحكام تارك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم فجسمك من الجوع متعوب من الفجر إلى الغروب ويلحقك النسب واللغوب وصومك عن مولاك بالطرد مهجوب وأخاف أن تكون في النار على وجهك مكبوب لمخالفتك لعلام الغيوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Dagbak kami ko yak adam kalongkun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala shahr Ramadan, futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nar
وصف الشياطين ونادي مناد يا باغي الخير أهل أقبل ويا باغي الشر أقصد. Puasan banyan yamian tibisara Allah subhanahu wa ta'ala padagdaan tibisi sa ngimituin do inibisara sa amin maikaulamaan si palihalan ituin yan pekutibi magtabang sa Allah subhanahu wa ta'ala bangpain kitibi hatinan tine abot pe Allah subhanahu wa ta'ala si yene waktu sinong timen atahat sa yene pasal ay na si linggihan atawa niyan nampang yene bulan bulan kamar Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan to manjini to nagbisahan ta pag ito to yene pasal ko tibisaramian ne yene pilihalan me kahalan hinang tibi niyan atawa kahalan manusia niyan to si waktu yene si petekkas iye bang petekkas iye ne bulan Ramadan to. Puasan banian may kipungutin sa agama Islam gero kita paasik pi si kikahinang ini kikahinang samian si me niyan kalante manusia to si bulan Ramadan to siwe pi kita raw si asal-asal pinain na Ramadan etinen mabay ako raw meseb si ako sige tibikemon pasal kalimat Ramadan do kalimat asyam tagito nagbidda pero Allah subhanahu wa ta'ala shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan ira daw tadhel lumang gigit si kalimat siyam lay Ramadan to يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Itin ay siyat dahil lumiyan. Ubus, tu siyat din bulito, in shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ituro tagna po atibi, yene pasal kalimat, yene Ramadan to. Ramadan to. Dinak, itinin din po ito, aban pinewajib, amban pong tuna isinrukun Islam lime amban Allah subhanahu wa ta'ala yene kalimat ituin atau yene nian hal tuin Ramadan tu dumain sunnat dumain iniruk ini sumegwa pinapardo ted wa Allah subhanahu wa ta'ala sigit tabi asal subay hinang tabi pagtaabot yene nian tek kawaktunen ene ko si sinong tin insyaallah tiyang bagi sa amin. Paiman taraw pinain Ramadan, syahr Ramadan. Don bisrate bang syahr li asal ma'ruf si kitabi. Ito ng bulan. Kita yakan bulan bang si Arab syahr. Awus pi kita si Ramadan. Syahr Ramadan. In alladhi unzila fil Quran yatin tatinu tibikemon. Dok may kaguruhan tinbi asal bilisara wedin ben hajapin kitabi. Latun si mian keulamaan tebi kitabi tu salat Arab samian asal ke menu lat Arab ben haja dan buah asal bangtek kan itu ensong atau song petek kayene bulan itu asal pek besar we de pinahati we de si etinen umat atau si mian manusia ini kahalan ini mian binisrat ko itu pasal Ramadan atau pasal siap. So si kita suggestion etinen si kita mula-mula binisarhan kun atau binasaban kun ginawaran ko samian pinain Ramadan ine hati sin Ramadan sikite ite siyakan ine hati sin Ramadan pain kaulamanin niyan inenan Ramadan inenan tin bulan Ramadan sekisa lisiddatil harfi atau listidadil harfi pege Ramadan tu inenan bulan Ramadan pemay kaulamanin sindo pemay kaulamaan magtafsir atau magbana si etinan kalimat ituin pege bahasa bang abot bulan Ramadanin
lando, magkalando, panasin, lusi dalam bulan Ramadan yan. Ubos, dambuhay sa nagbisara, qil, bisara dambuha, تبدأ بأن أخذ من حرارة الحجارة لما يأخذ القلوب من حرارة الموئذة والفكر والاعتبار بأمر الآخرة. لكن إميان دنبو أم بنتك بسارة اتنين رمضان. Ubos دنبو إيساب إن سمي رمضان إن بين bulan Ramadan إن bulan sung hinang kabibitek kayan لأنه يرمض الذنوب أي يحدثها sebab nempelnya petek bang petek ke Ramadanin niyan ay netin hinang nen si manusia ye nepinne niyan ngegas kemon perlusihan ye ne bakas sempu duk dembuak bulan tehinang we deduse pegtek ke bulan Ramadanin ye en mengalan yehin atau mengigas yehin ini dusele yene bulan Ramadan niya. Ubos demboy sa bisara pinne waqil sumya bidhalik li'annahu shahrun niyan kenan pinne bulan Ramadan kegge pinne bulan ini pengusoan yene in pamaranan sin kemun manusia yaghsul abdana ghaslan ayutahhirul quluba tathira tingusoan sin kemun baran manusia tinusoan amban perdusihan nesamian sine mengusoan yehin menutsi yehin danglis na nini bulan Ramadan ويطهر القلوب تطهيرا dok yayan menutsi sin kemon pengetayan manusia yene bakas etinan lemni ye menutsi yehin hinahandak wallahu subhanahu wa ta'ala yene bulan Ramadan si sempuduk dan buah bulan gania ngusean sin manusia gania nutsi pengetayan sin manusia melingkan yene dan buah bulan yene menguntarahan sempuduk dan buah bulan yene bulan Ramadan nian bulan amban Allah subhanahu wa ta'ala sahat jahat jadi yene tinan bulan amban ye penipitu sikitu nawus erwian pandakan nen mian kaitu tinan bisara mai kolamain sama sumegwa yang tadoten yan pandak ni hadja kapam ulama asal peluhari yan sebab macam ulama pandak ni hadja sayan bental bisara ramadanin pinipitu Allah subhanahu wa ta'ala sikitabi supaya kita bi suci amban luud baran manusia nutsi ngaraan luud amban kemon baran manusia duk yene nutsi pengetayan kemon pengetayan manusia yene bulan Ramadan kinen yene ngega bagebang na bakas teegas kwedu hetinan na sigik miya natawa kwedu ko magtana maglabas tagna ilabasan we ano 17 sampai pinapatayan mangkin inegas paghangkan ni inegas ne may magtana aluhang kanus inegas we de nahap ni binadja we de mangkin man palay bang sutsin atau bang hetinan lisin na samian mang kinihinang we da samian gantain hinang din sumegwa lumagi raw ang banhetin ilabasan ubos pinelagyan ubos mag-inegas peg-egas makin sutsi makin hat pinayaman samian tanain medimikyanin manusia si dialem sempuduk dan buah bulan in kita dialem hetinan kelemian in baranten duk lebinan in pengetahuan dalam kelemian samian sumegwa sina menutsiyehin sina mengegas yehin ga mekeegas yene bulan Zulqaidahin Zulhaj Muharram Safar Rabiul Awwal sampai kemon gaite egas we gaite kule dengegas we de dusesin manusia in lusi
etinan sila masubok ng buwan yan. Sumagawa, yen mekages, yen masalay mengegas, mapanas mengegas ene sa giklay. Duk mangalaan luod lay, ga niya dembuwa ang banine bulan na Ramadan. Napagsukuran tini sa Allah subhanahu wa ta'ala hin kepong tinan sa agama Islam. Pekutebitet atahat sa kulang sa etinan may 2 semana atau api sa amin. Bangpain kita pinaabot wallahu subhanahu wa ta'ala sa bulan Ramadan supaya kegas wallahu subhanahu wa ta'ala duseten di pagtaabot bulan Ramadanin duk supaya kekusean wallahu subhanahu wa ta'ala baranten bi duk tesut si wallahu subhanahu wa ta'ala pengitanten bisa amin pag umabot tibi sa bulan Ramadan insyaallah. Ubos yan tagna etinen bisarahin niyan amban kalimat niyan iurum ekuruhanten ambat sa siya luhatin ang pagkanti niyan bang ubos kumian me etinan me mapasti na sikita ni ko si kulay ng kabil hatinan ko niyan kisar ngadja niyan imian amban isinduhan emisara me ikaulamaan ye kalimat Ramadanin etinan pinipito Allah subhanahu wa ta'ala sikita ni pinebo Allah subhanahu wa ta'ala sikita ni yene niyan supaya niya nutsi kitabi amban barante bisi pagitante bisamian niyan duk kitabi sinin suci tagya dalam 10 duk dalam bulan ine etinen naglege-lege kita dialan kita etinen kelumuan dialan kita etinen ine luud tuju Allah subhanahu wa ta'ala para sababan amban bulan Ramadan inetek Allah subhanahu wa ta'ala etinen pitu sikitabi wele nayan nang wasian ine luud kan bi menurut si pengetahuan dan bitu Allah subhanahu wa ta'ala yan bulan Ramadan itu Mana? Pandakannya ubos persono kita si kalimat niyan ene tagna basa tagna ayat Allah subhanahu wa ta'ala pinde ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Idenganan kita ni wallahu subhanahu wa ta'ala tu si ayat itu manusia magkahagad hajat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sesina magkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjuki ayat tu si manusia iyatin magkahagad lay ini andang do kita magkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala ilinganan pa kita wa ina pinututu pinne o kami magkahagarin magkahagad na kita pin Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaykumus siyam sidialan na pinne kam magkahagad tuju Allah subhanahu tuju akbar Allah subhanahu wa ta'ala subay kuito wakante pinne kam namba ine kutiba alaykum kuito pinne akante kaam niyan ene in pagsandalin in puwesahin pagpuwesahin sa amihan pinapardo ni sa pinwe ko si kaam niyan yan pagpuwesa ito Siradong wow kung magtago-tago dyan kita ubos may kipungtinan sa agama Islam paman kini inakahan kita wallahu subhanahu wa ta'ala sambahayangin bakas na may tinisara wa itibisanan na ikalaman tinakahan kita niyan pinapardo wallahu subhanahu wa ta'ala di ata langit pinapardo wallahu subhanahu wa ta'ala di ata langit po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues taman sa amin kana bisara inakaan sa amihan sambayangin pinapardo 50 waktu sa amin subay ganito tukid baka sila bisara ka na may ikaguruhan tilo sa amin nalasay na sa amin subay saya nansi ito ansi puwasa ito nansi inakaan kita wallahu subhanahu wa ta'ala pinne o kame ene may manusia ene kita inshallah pagkagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala hin pinapardo pinne wa ko ene in kapag sandali atau pagpuwasin sa amihan si kaam wa bustan pinne wa ka pamapardo ka pamawajib ka pamabawa ko pinne si manusia dehelu ang bankam pamantoy may kipudia sa agama Islam ye puwese turumen bahao duman si tempo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puwese tu dehelu pa ang ban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam
andang ni asal bakas pinapardo siya, yene po sa inin. Pinik kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaya pinne kapamapardo ko sa kaamene ko itutuin po sa ito, kaya pinne bakas kapamapardo na we ko si ummat delo ang bankam. Itinangga pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukitin ni umat na nasamian, basta po sa ito. Ummat sa amin tagdaniya, hininang ummat wallahu subhanahu wa ta'ala bakas niya tinang pinapardo we si siya dehelo ang bankitibi, yene umat ng bulito po sa ito. Wala silin po sa ito, may kaputan sa kama Islam, duman bahao sa amiyan, dehelo pa ang ban netinan may kirasulan. Ang ban nabito Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakas na po sa ito, asal inandang, hininang wallahu subhanahu wa ta'ala pinabo wallahu subhanahu wa ta'ala tudyo siya parangan-parangan sa amin may kinabihan atau may kirasulan. Dehelo ang ban nabito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usa men bisrahin. Ilakahan kita asal po siya to dumen andang sumiguwa andang kamutagna. Andang kamutagna asal pardo po siya to. Si umat dehelo sampai si kita binakwito sampai si umat akhir zaman sa men pinelo kiamatin asal kewajiban. Petinin ene subay iye muase bang tek ka bulan ni Ramadanin. Subay iye muase bang tek ka bulan na Ramadanin. Ubus, pikir si etin ang na raho, si hati. Pikir si hati, niyan magmap kam, Abu Manalti anisab niya me, alamat kikitawang ko bang inituin, sumiguwa bang upama ko bekat na stidi kyaw, niyan mahati ko kudyo ako bang inisa niyan, niyan bang luro ko bang inike. Okay ni. Pikir si mana, yan as-sawm, kutiba alaykumus siyam. Pinapardo wallahu subhanahu wa ta'ala sikit ini in siyamin at tawain ina saumin. Bakas ne sidik idiki ibisara ko pa sa Ramadan ina ko ibisaramian. Ramadan min hatinan si mian bisara si basa tayakan bisarami ulama sa mian. Tusi itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Pinapardo pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala sikit yene in siyamin. Ubus as-sawm in hati in sawm to. Itu tagna hati ng pasuno si bisarate mihan si kinuya maana ang mandaramadan yene pitro kitidelos yene bisara in sawm to. Sawm as-sawm. Ubus as-sawm miyan tepita si miyan kauramante inakahan kita we na sa amihan niya pagma nawe de atawa pinahati we de sikita wi atas dua perkara kaysa pinna niya etinan lebayan pengetahuan tewi yene saumin si etinan bahasa ide bahasa etinan si saum etin ide bang bahasa Arab pinne eti as-saumil fil lugha. Si kiroy sabihin na bisara, pinahatiwa na sikit tabi si Sara, ito nang bang inited maana, ito in saumin bang si Sara, ano rin Sara, pwede Sara agama Islam, si Sara Allah subhanahu wa ta'ala. Pumus, pikita si luga tagna, si luga kita bitagna. Pasawo pil luga, pinnaulamanin, ito nang bang si bahasa, miyan bang si bisara binisara sa miyan epin miyan as-sawmin huwa al-imsak yene pinne kapag sandal sa miyan wa kullu mumsikin an shay'in fa huwa sa'im si tiap-tiap skemon ma ina sa amin sinandalan wete na yan kerang kita pin basa muwase bang si kita pin tayakan muwase baso saumin mamusahin niyan bangsa bahasa Arab as-sawm bahasa Arab pagsikite pinain muase abus sedi amban muase niya pepanapsir wa ulamanin pen alimsak iyan pen magsandal sa amihan pereheng sa amihan atawa ini niyan asa magsandalan be
ini pedi atau ini suka sama sa pareheng hadya sa iyan pinta bang si bahasa sabian ini mian ini bisara ini mian pangaka sigiti wa ba ulamaan ini bisara sa unto. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبن الله سبحانه وتعالى إخبارا عن مريم عليه السلام فقولي إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا اثنين وكوبين مريم ديناك والله سبحانه وتعالى بسرات لناك والله سبحانه وتعالى اثنين إني من مريم itu هات رواية رسالة من hikayat itu ini dembua Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam ina Maryam dinagpin yene tinen pereheng atau gemisara inni nadartu lirrahmani sawma ay sumta ay tinen alimsak anil kalam gemisara pereheng gemisara samian itu bang si bahasa saman sarasahum mian mian us pikit bisiluga diri lihat pikit tidak pegeri pinta inunen madan lihat siyakan api kita si mian syara ne amat salu mian pine pelu hame teuruhan pelu mian heti yene pinne saumin bang si syara hisa pinne huwa imsak anil akli was surbi wal jima' biniyatin min qablil fajr. Ini pinne pereheng. Ketinen tinggalanne. Yene mamanganin duk menginumin duk mamanganin duk menginumin duk yene wal jima' tati dunwe tevikemon sarta megniat deheldu amban kepegwa pajar samian. Megniat kita muase tinggalan te gayne mangan gayne nginum duk gayne jima sarta megniat etinen muase kita si elawene bang pagpuasa man pajar subay niaten sarat na nasin niatin dumain puas pegwa pajar sumegwa deheldu pe amban kepe etinen pegwa pajar subay hetinan kita megniat muasa samian itu bang si Sarah nete mua pinle mian tarifan atau hatihan pinahati sikite ini si Sarah sekolah kudu ni na okay. Masuk patante. Si ta'rifan ng buha, huwa al-imsak, as-sawmu huwa al-imsaku 'anil mubattirati fi waqtin makhsusin min shakhsin makhsusin ma'niya. Isin puwesen ilay. Fi waqtin makhsus, ene si waktu hetin asal niya waktu na sa amin taratanto. Ini waktu yang tertentu ya ini bang ne keo puas pajar sampai hetinen pesedep metel leo neyen sumegwa tinggalan no mula-mula mamanganin duk menginumin duk bejimain samian min saksin maksus hetinen tertentu manusia asalnya mian manusia ini memusele duk sata niatnya min saksin maksusin etinen niya isab pinte manusia nagay pipinte kewajiban muase ina bang pinte kume dende sa amian may kabunti niya magbaksa kam tek pinte sa amian me bulan din duk me kamakanakan sa amian ga pipinte balig miyan ato ame kapir sa amian ga muslim nay etinen miyan min saksin maksus yan mana atau heti bisaratu asal suhat japinte asal pinte melella kita balik ne dok den de sabga pinte sami muslim dok balik ne dok den de samian ga pinte petekka sisi in ene bulan den haid den dok ga siya bakas nipas
Mian bang dumendo petek kasi siya sayen asal subay kita betinen lela ne ke prende ke sumegwa kita be muase bang tek kana waktu yene etinen waktu benisrata guduto pagkusayin. Nito bang si Sara etinen mian kone bisara Allah subhanahu wa ta'ala mian dumain etinen itu mian inaruk ine sumegwa in puesetu atau ena in pagsandal tu etinen pebidesiakan in kapag sandalin asal pinapardo wallahu subhanahu wa ta'ala sigit tibi mian lela ni keprende ni kesamian bang muslim ubus bang balik ni yan negative kelalahanin samian duk mekrendahin demikian mian ko na tibi saramian asal pagsali-salian asal wajib sigit tibi yan memusahin atau manandalin bang etinen petek si yene sigit tibi yan perkala yene atau yene demobos pasek puas ang bang tarif puas ang bang hetinen tahati we etibi yemian heti Ramadan duk yemian hati saum si luga si bahasa duk si Sara yemian ko tibi saramian sumagwa ambat sa te luhame tewuhan tibi senduelo di aru sa pakalikale pesuno istorite mian dinakita muase si atas telu parkala ile si tibisara helumian kaysa yene alimsak anil akli was surbi wal jima bang etinen puas na pagwa pajar subay kita magsandal tinggalante in mamanganin duk menginumin duk mejimain bang si bulan Ramadan atau si bulan puase bang puas amban pajar subay kita geng hinang ni samian mula-mula dinak tininggaran si kita wallahu subhanahu wa ta'ala mula-mula dinak tininggaran si kita wallahu subhanahu wa ta'ala yemen asasnen ere telu parkala mian sumegwa may kipong tiniyan sa agama Islam ene telu parkala mian kulang duhetinen mian bilisara sarain sikite bi sumegua mekahin ga te bisale silem ayat mian atau silem ene mian sarahan del dumian sumegua pineluha wa me keulamanin sikite bi seddi amban atas telu parkala yene si ta'rifan saumus syar'i si Sara niya peepang pengepang wa me keulamanin makabatal sin puase bang netinen kita muase pegua puas amban pajar sampai pesedep mataeleo sumegua petuhut dinaak ume ke ulamanin duk sarain samen sikite mian tininggalan pinetuhut si yene tulu parkala mian si yene song tebisaraku ko itutu sumete bisaraku ko itu inin dumen hajjainin si puase yene pangandak sikite hetin si bulan Ramadan pangandak sikite ne meninggalan itu sumegua mian sampai dumen hadjas si bulan Ramadan asal dinaak itu pine hati ng tininggalan atau hinalian sikite subay mas labi bang tek kate yene bulan Ramadanin pegge kwene te bisarate mian ye bulan Ramadan hetin Ramadan mian Pagkakto pagsupanutsan kita bi barante bi duk pengetiante bi sedi ambantel lupar kala mian mas labi te hinelian gay hininang yene mian puas ambantel lupar kala yene mian mepetek kasong te bisrate begitu tu hindi ni pinampan se as tu si kemon penghewe barante etin asal ga dapat subay muase si dehel lumian dugge jenak mangan dugge jenak jima nubus seddi pembanien etinen nian dinak dusab muase
tu bante preparante tu kemon sa amian tinutulog na ikaw ramaan so itu kung bisan duga bulan Ramadan asal masih subay haliante bi Ines subay ito po siya tibikya manito insyaallah bang sa bihetinan kita bitinobigan Allah subhanahu wa ta'ala tu bihetinan peset rat ngat pun ke une puase wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk me ke ulama arin samian delaten ine delaten kileo ine me tinayin si Allah ingat ayin demuasa del lain. Demuasa del lain. Ini tininggalan del lain. Ini penyusahanin. Hansel ne. Yene sa niyan bisar Allah subhanahu wa ta'ala nasihat ga niya gata hati we TV bunasihatin bahasa yakan du yene muhadarahin bahasa yakan du men Qur'anin sa niyan bisang get hati bahasa Arab sa magpahala sa niyan gay hetinin hinang TV ine sumegwa yene pemenno TV cellphone tendi yene me talangan lay yene me bisara mengay hetinin hati le sa niyan nay engke makazari batal yan si Sara dugda hinala sikiti pinakali sa amian sumegua yede nak pinakelehin sa amin ene ganta makhap sikiti hindi yene pegdunya tebi dug pagakhirat tebi sa amin amban yene Sara Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula amban Quran amban muhadara nasihat Quran dug Sara etinen hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayen dinak pinakelehin sa amian sikiti lemas labi na teed bang tu silang bulang pusito yemian pangandakan yenes de ngeten bi pengusalan yehin tumen tenak pinakale sin yene ko te bisaram ya itu tu insyaallah bangga menasihat me kepungtirihan tebi me kuruhan tebi sa ngakakan kita bi atawanen bang jumu kita pakai nasihat pakale kita bi Quran penuan tebi yene salpon ten biru Quran sa men 30 juz Quran duk me muhadara me keulamaan sa amin duk me hadis ini Inggris sa amin nasihat iyo nagani ako lang iyan pemendo tebi hetin cellphone tenbi dumain etinen organ dumain 88 dumain music kalangan kemon na me enemy singelo sa amin dumain mian patelibon nagpatelibon ti ambanian sumegwa ine yete esek tebi lente tebi mas labi neted bang tu sila bulang puasetu yene ganta yene pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala duk pengasuan tebi yene alain sa amin Siketelu ya kepungtian Islam. Siketelu me kepungtian sa kam Islam. Ine dinak muasa seddi am bandela do tenge. Siketelu. Yene pinne due matabi. Due matate bi. Siyamul ainain etinen duk sumegwa pinne puase yene due matahin sa amin. Ine puase due matahin. Ine puase due matahin. Yene pinne puesenen tarkun nadar wal ghaddu an maharimillah wal ghaddu an maharimillah ta'ala lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nadara ila imra'atin masamir bimasamir min narin hatta yaqdi Allahu bainal khalqi thumma yu'maru bihi ila an-nar illa an yatub wa ala kulli nazratin lafhatun min lafahati jahannam. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sike telu me kepuntin sa agama Islam. Adelo amban pamasak wadis lay takaleru ko tawa sa inge.
Tiyon ko na nigdal ka mabunala tawa kadang sara tawa kadang hima. Na okay ne. Alhamdulillah. Siketelu puase yene dinak pinepuase yene dua mata tenbi. Dua mata pun duk mata bin sanan kita bine kemon. Ine puasenen yene pine tarkun nazar. Sumegua ilabbahan pamayamin. Tininggalan pamayamin wal ghaddu an maharimillah amban kemon. Hetinen duk subay pakedemte mataten. Amban kemon hinaramu Allah subhanahu wa ta'ala ine pinayaman le. Bang ni alay ganta haram pinayaman tinakay inosal. Mas labi ni Ted bang tusi bulan Ramadan dinakgay pamayam. Gina subay salas saytim ek kabaywan hete kume ine pakilamiandu kuya delamiandu asal ek kabaywan pinayaman sa amiyan. Ubus nged hadja kita ng buwa. Pinayaman gay makazari. Etinan pinayaman gay makazari inosal mataten bang etinan hinara mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kumedem buwa yene pamayam. Usalte pamayam ten 7 rende. 7 rende. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misara. Inne Tal man nadara ila imra'atin sina dem buwa lella mayam 7 dende. Ubus payam hetinen haram. Pintel bisara sage makazari. Pagdendele ibang dumen ne pinti andana dumen ne pong tinaine. Dumen ne miansakan ne rende dumen ne ina ne samian. Etinen tatir wa tabi'ene silsila. Yen ne pinti me muharrimat lay. Mian ne muharrim telay ge makazari no salwa tapman pen samian. Nanansi ituin, pinetuutuwa ang Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikitabi. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam man nadara ila imra'atin. Sisinasine pinne niya den buwa lilla mayam 7 dende. Nadratan ene pamayam lay, pinayaman nilay ataw haram pin, dito besar haram. Gay makasari pinayaman niin, haram. Delalay mayam 7 rende haram hetinen payam lay yan makazari atawanen mian dende pinayaman lay mian may style dende le saman haram gene so explain tini tahati wa tibrukuto dunya ko ito ekane me busi me dalam internet tahati si me Facebook lo si me YouTube lo samen baywan in dagi na samen piko si moti mian ko me tibisra me ko lamanten bi yulu kemon hetinen kirupanganin hetinen kalatanin samian mian bisan pinte basa mayam nakuha na itibis na may kuwamatin sa amiyan masikiti pinampayaman wallahu subhanahu wa ta'ala iyo amban kanawanan turuk dibang ka sa amiyan nutan kita teggel ti eldum sa amiyan malaikatin sa di man Allah subhanahu wa ta'ala mayam-mayaman kita bang ine pinayamantin mayam-mayaman kita bang ine binisaratin mayam-mayaman kita bang ine pinikiritin sa amiyan iyo luu malaikatin may maman kita bisamian mas lagi ni bang Allah subhanahu wa ta'ala tekite atau kinituhan kita biwe ni samian kalantan bi nan situhan sinisir dan buwa lella mayan 7 rende ubus pinaman le pinta betal bisara haram ubus ine pahap tabi hetinan pahap kumapikalihin dok hetinan manghetinan situhan si pasal payam hadja na ikipungtihan sa agama Islam payam tabi hadja si bulan Ramadan mas labi ite dok bisan duruben pinta si bulan Ramadan ako mula-mula ginawabaran kumikalilahan duk sikiti minaikilahan sa amihan naman tabi duman ito bisara ko duman bisara may kawalaman sumegwa bisara Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sinesine pena den buwa lella mayam 7 rende ubus pinayaman lay haram ubus hasallahu aynayhi yawm al-qiyamah bimasamirin min nari jahannam يقضي الله بين الخلق ثم يؤمر بها إلى النار إلا أن يتوب والعياذ بالله. Pagtilibon kita sa Allah subhanahu wa ta'ala bang pain ge po sa tan bi tebo matati bi sa amin pisi mamayam denden maharam li sa amin. O kam ekelahan mula-mula ginawabaran ko ikuti bi sa Allah subhanahu wa ta'ala pageti aped bisarato. Dumen ito bisarako sumegwa bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pageti niyan. Si sinesine dende lella den buwa mayam 7 dende payam lay haram dumen hetinan si pakahapan dumen ineruk ina subasal haram dumen hetinan muhrimne dumen andane pinayaman dumen
mian anak na rumen mian saine mental bisara hage makasadi haram serta haram ini pinaman kalakuan dele samian payman tevi ini penukata wallahu subhanahu wa ta'ala yene lillama mayamle ikatili kita ang banian hasallahu aynayhi yawm al-qiyamah bibisamirin min nar hasa ini hasato hasallahu aynayhi ilansang due mata nilay tabot sa ilaw kiamat duklansang amban delem narka jahannam wal iyadu billah o kam may kapong tirihan may kilalahan mula mo hawaran ko bang pain kita mo o puweseten bi we mata tebi samian ene we diki do sa amin pikir tebi diki do bang pikir tebi sumegwa ini hajje tabanan hajje tuju Allah subhanahu wa ta'ala atau bang kitimol tuju hadarat tebi Tuhan tebi alamin rabbil alamin yemi an kalakuan tebi mata tebi hajje mo usain samian pain tebi yang ga meke hetinan meke dipekto puweseten ga meke dipekto amal tebi samian buine ke hati yene mian tegay penampaman kita Allah subhanahu wa ta'ala dua malaikat na samian yemen kahalanin bang dembuwa lella mayam tudju ko tibis saramian si kerendehan ubus payam lay haram samian yeni ilansang dua mata nilay tabot siyallaw kiamat wallahu subhanahu wa ta'ala bimasamirin min nari jahannam duklansang amban delem narka jahannam samian hatta yaqdi Allahu bainal khalqi ubus sampai ene hinukum neyes antara kemon nene manusia makhluk Allah subhanahu wa ta'ala pinakite keleman-leman na ikamutin sa agama Islam tanda manusia tu sa dunya ilansang pinagawa wallahu subhanahu wa ta'ala amban kemon pinakita si kemon makhluk Allah subhanahu wa ta'ala paglain ni kemon nagdaso ang manusiain ubus pinasekan lai dia tak matanya sa amin lansangin dua matanen hetinan pinakite wallahu subhanahu wa ta'ala siya nemon siya sabi aman si iyele pinne paymanong pinne o ka may manusia paymanong pinne pinne tiya ne pinne ipun kun si waktu pinne si bulan Ramadan duk bisan duruman si bulan Ramadan tengosalan ne matanen pinne tudjuyene pamayan na sinekenendehan pinut-nut ne bang kuingga hetinan me niyan bustan me kenendehanin maine karam me kenendehanin burumen andane burumen etinen anak ne rende burumen metetuane inane duben pung tinene samian itu ne pinete ne tandanen ini pinne tandanen bang asa itu say pinne kalan lan si waktu ke alumne payamanong binete ne lansang den dura ta mata lansangin dura ta mata data matane duk ine lansang amban marga jahannam saman wal yadu billah ubus nag-ubos sa rin pinakite kung isininian salira pinain pinakita sa amin sa harapan kemon makhluk sa di amban iye suwingin si waktumian hetinan lai pa magtangin-tangin matanin duk lansangin ubos sa amian pinaiya wallahu subhanahu wa ta'ala pinagawa kay anen ubos pinallahu sa pinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpuas iyan ubos na pinasawing iye ubos na pinakita si kemon manusia sa dimba niya yan naman pingilan niyahin ubos thumma yu'maru bihi ilan nar pinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang si pinta pagpuas pinaiya pagpuas pinakita sa miyan puas na kasunin okay ne pagyanan si inin puas pinaiya puas pinakita si kemon makhluk tekite nakikita si waktu miyan si waktu na pinasalira pinakita sa miyan ubos pinibito pag-ubos si pinta puwas na siya okay ne gaan nagkasuhin sumagawa pinibito Muhammad sallallahu alaihi wasallam puwas ang banmiyaan lai magtangin-tangin matanen duklan sangli saraban pamayam na si kaharaman sa amian matanen si waktune tu si elodun niya ipangusalan niyahin ubos pinibito Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpuwas pinne dinaak niya summa yu'maru bihi ilan nar illa an yatub dinaak niya pinagdelem narka jahannam wal yadu billah we Allah subhanahu wa ta'ala yemen bisara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meling kani sa pinne bang dehelu amban kamatene dehelu amban kamatene ko itutu tahati we tebi atau tia kita dikatahan umeke ulamaan te bisami na salben nal israeli bisara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
hetinen gay megpinda bisranen ngat ka sige tebe asal bang tinang tebe samian bute o matay yene parkala ale yene ke rupangan lay ene kalakwan lay samian ito bisarahin itu janji Allah subhanahu wa ta'ala sikitahin bito itu pangkatuhanin samian si manusia sa kikainang nen sumegua pinirite Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba melingkan bange pinipig tubat igantian ne pinahinang na laysamian dahil amban kamatay ne nga isa pinahinang yaw Allah subhanahu wa ta'ala sa iga pinaiya nga pinipimig dalam narkazhanam sumegua sa parsaraban amban kipig tubat ne dahil amban kamatay ne si waktu takaliwa ni bisarahin bisara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumen bisaraku maikemon o kam maikemong kene maikemian genda ne paella samian dumen tu bisaraku sumegua bisara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang megtawbat in manusiain ini sab asi Allah subhanahu wa ta'ala sikitibi supaya hadja gay teles sa manusia narkajan namin peggi asal gay te bisara narkain hunit tamanan hunit kuen te bisara guru te bidembuak karasahan imol at jubasilan ka tuan Muhammad din dalal daran te bisara sikitibi narkain asal gay te hetinen bangnya dapat gay mencari inangan-angan manusia insamiya yang simang kadang sara mian sipahad kemon nakitibito tin magtabang-tabang ka mesebanaku atau bedusung biku supaya hajati ini etinen ini besarati bitu mian talus mian melingkan pin bilit tabi bisi besarahin si hadis lay hatu banggaru kumenanu tamay do hatu besarahin sa amin si hadis lay bangupama manusiain sayen kakahinang nen temoon ni matay buga iya kapag tubat tudyo Tuhan te Rabbul Alamin ninayin te metekka ketekkahan nen tawot siya law kiamat ilansang matanen kiruwe matanalay duklansang ang magdalen narka jahannam ipemesek iyahin pag-asaraban amban inosal we ne pamayamnen inosal we lalay pamayamne tu si dunya si rende sa amyan dumen ne maharam ne dumen ne andane etin haram kay makazari sumegua pinibite Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangisap duk hinapusan nen pinasak to pinimagdalim narka jahannam sedi amban azab lansang lay pinasekan duwe matanen ubos pinasek pinibite Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye pangandakan niya magdalim narka jahannam magduma-luma sa amyan illa an yatub melingkan pinne bang pinisap iya kepeg tawat si dehel do amban kemitay nilay bisan iya bakas makapayam dende makaine sa amin tahinang ni ine tu si dunya behelo ang maggamatay na nito esab wene kwa na ko itutu eti ante ati tebi kepesema na may kipong tinahan tebi sa amin kita binikewon balik pesib pineseb eti nen ubos kepagtubat kiti ito Tuhan te Rabbul Alamin may ga binale tinima kitibi wallahu subhanahu wa ta'ala inanan amban kitibi kaiban lay inanan pinatara amban kitibi yene lansang lay ga ilansang mataten bi duk duwe matatem ni ka ilansang wallahu subhanahu wa ta'ala duk lansang madalim narka jahannam duk ga kiti pinasik wallahu subhanahu wa ta'ala nagdalim narka jahannam bisan bakas teosal wa ito yene bisramyan bakas teosal wa ito masak matatem di upama pamayam si kaharaman sa amyan sumegua tebung lewan tebunuk taubat tinima taubat tembi wallahu subhanahu wa ta'ala amin bang parisab kiti kebeg taubat serta taubat tembi tinima wallahu subhanahu wa ta'ala gay kitala kiti amban ene dua para kala tibi saraw ani tibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan ga batuk lay bang magtawbat manusiain etinin tinim at tawbat nen pinatalay amban lansang lay dok pinatalay amban narka jahannam sa amyan waliyatu billah nus ayen may kipungtiyan sa agama Islam niyan puase yene dua mataten bi puase sin dua mataten bi ubos gekuro kasuno pisi mian tangan pagubos mata ubos puasa tangan ubos puasa betting ubos puasa dua betis ubos puasa yene tebi amian sikit tebi lalok lende sa amian yene hetinen eurat tebi sali lulel larok sa urende sa amian niya hetinen puasa ne ubos pasugpat kuge kuro pasugpat tisi puasa tangan sumegua niya dembu akisa hetinen an ba'dos salihin
mian kisah dumen itu hatinan ini sahabat dumen Nabi Muhammad SAW sumegwa pemintangan sikit TV amman salafus salih niya kisah dan buah hatinan pemintangan TV si dan buah hatinan itu lella mian mekihinang si waktu si waktu nakalum tiya mawdu to gairi to tare dai may kibungtihan sa agama Islam bangkit tabi inurungan sa amin bang peku tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala bang bersabit pinabot sa amian ara ako bisan pito sampay puwas sa Ramadan asal gi ubus bisarato sa amian sumegua gero ubuk bisarako gero tambus ko sigisato si yene hetinan pengaduan tabi yene mian pemintangan to sa amian tiya neto si Galosko kulang sa 10 bisag 10 nanged ukuraw hetinan mian meg musawir ko ang bankaam bang ko inge piun ko bang bankaam mian bang patalos teko ko misara bisan sa sariki-biki atawanen bang PMBP hetinen para pahalin raw kitibi paggi nakam taggal harap ko ataw hetinen inakam biso bang mabisuhin ataw inakam nangis bang manangisin hetinen giyaya si bisarakulay bun si kam si bisarakulay subigwa ka dapat ko bang etinen bang sara Allah subhanahu wa ta'ala gana pimisahan ko sa di etinen ito ga dapat luon ka metinen bunsi luon ka metin mabaya luon ga sumigwa ito etinen ito tanda syahid te hajat abot silaw kiamat bilang si ekulay ko meseb dumen si kam sumigwa pelebe ko hajatin amban mula-mula ginawaran ko sa amian sumigwa pumbi ko tiyan na magsulat na alhamdulillah ka magsyukur. Anaw kaya magsyukur ka adayang sarake mo dekam yan na umanal. Napiyon ko. Naw kaya alhamdulillah. Nabang ako to bisan me 12:30 makasari ko ato bisan pi agan me tamalisag ng buwa. Bang pimbe agad bi ko ato kagero kam gunsi. Subegwa bagi sa pinte mian company amman kam ga kas makakan na mga nara ukitibi. Sumo insyaallah. Bangga niya adu hetinen niyan paano me guru tabilu petinen paano insyaallah magasanji ko sikam bang etinen niya adulain ko kaba sa insyaallah etinen tuloy-tuloy ko atawa continue ko modo to pagero ito etinen diki-diki dumen pandagpan kasatahay do tabananta yene niyan periharan po sa ito sa amyan yung ko amo manal atawa kadang sarabang taman dukab tanu ko bang taman sagpi timbi taman 12:30 okay 12:30 perehen ko imbit tamang lisag dambuwa parehen ko. So parehen ko raho, miyan yung ko misakam silang bankam, miyan yung bi bang singya bankam. Kasulo, tebita kisamian si iyan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kellu pemian te bisratan di puese del la yemen puesenen duk puese pakale yemen staying yemen puesenen duk puese due yene mata yemen puesenen duk yemen palan samia. Kesuno ni adam buat kisah. Si waktu etinan dembun itu amban me mian so kay to tanu ko bang sahabat ke mengisatu atau bang me mian tabiin ni kesu al muhim salafus salih. Kisahin mian dembu amban salapus dembu amban lella salih itinen magamal salih lella ituin dengan itinen magmasihat asal salihin min salihin asal hapinang nen itinen pepikro pinte arab nen mungkin teruk yakan pegirmen dukituk dirai pagbab sakam dembu amian pin annahu nadhara ala wajhihi lam'atan نظر على وجهه لمعة سوداء فسئل عنها فقال نظرت يوما إلى امرأة فأبنت أخرى فرأيت في المنام كأن القط على متنها وقال الله سبحانه وتعالى لي جز يا عبدي فاقتحمت الصراط فخرج اللسان من نار جهنم فأحرق وجهي فأثر فيه هذه اللمعة يا عبدي نظرة بنظرة ولو زدت لزدناك. Terus emen kisahin niyan pesunu te bisrahin pesunu te etinan bisra etinan dia kanen adhel lomban pemasako tia nia
message takalig web atau wasing gitian na pego sa laptop ko. Kundi ko amo manan. Ano okay na. Okay, alhamdulillah. Pendembu niya pinarembu alella. Niya dembu alella pinene meg historito itin historito dembu alella. Ina kahalan dembu alella miyan ne ko ne bisara Arab miyan. Arab miyan. Dembu apin ne elleo. Lelamian mayam silwene. Etinan pag ko si pinte namin be. Namin pinte sa amian. Magto si pinte sa amin payaman nelwenen. Ya kita lalahi kita gaytay payam talitan mangarok sa amin pinte payaman sa payaman nelwenen. Ubos pagpayam na sa amin luwenen niya la itanda at wapinte man ko pali. Etinan pali deta luwene item. Pinta ko may bakas katelman upama basta importante pali be tanda nga lay papapali pe ano pamarka lesi kita luoy na miyan item us pasuilan ha dembuay sa blela magsikita tilewe magsikita kita we ni pagpayam sa miyan pagpayam na niya apeli nila ipatanda item dat aluanen us magtos dembuay sa blela takita ro sa buwe ni pagpayam ni pinlelamian emeng itayamian ne data sandalo na tinilaw pasuilan ha tinilawan ne pin yene mekapeli luan ine ma yu markahan luan pinne so markahin duman pote so may item item sa miyan lai paano pinte ko bakas pali katelmian atawa ine so basta hadje importante lama tu sauda Tinilawa na buwan lang yan. Wapin na pali ang luwen. Way inasarab na wen. Ubus pakal. Misara, nambong yan ilala may pali ang nataluan na yan. Pain na. Dembuha pain na eleo. Nadaratu yawman ilam raatin pataba atong nadarata bi ukhra. Dembuha pain na eleo. Bakas pain na kung itirende. Bakas ko piningitirin tin may manden de bentel besar amian ubus pataba atun nadra biuda ubus sampai asal bentel besar asa payaman de betet petindengan ne teed dimen pinte me teglap ne sa amin basta teglap ne asa magtos payaman pesti ne teed bentel besar to kaya na arabin hunit tinunen so pitin hadja pinte sa amian besarahin nadatu yawman ila imra'atin pataba atun nadrata bi ukhra tinan asa payaman ne teed tikitene duman pinte ko sud pa sa amian ano sud negwa tigite ne ung magtos pesti ra sa payman ne tet manamal den dele nubus pagsikipen ne emen pen dapat na hinang ko miyan do dapat na tesep ko pagsinang ko sub ero man pagsinang kun nubus pagsikipen ne po sa banien miyan iyo ne pen na ni abis patanda ba sa sulay ko sa amian ubus na ka ne ubus tuli pagsikipen na usag bisara pagbisara ro ela mo amen tetilew basa sa amin wani la ipali na taluan na miyan, naga na eman bisranin. Ubus, tuli na lamiyan. Ede miniapali na miyan. Miniapali na itim na taluan na miyan. Para ito pilmanan, pag sa kaya tuli, takita wa'ne delem petuli na bental bisan naginat beye. Naginat beye. Si delem petuli na miyan, pinagkaan na al-qiyamata kad kamat. Kung pangilasan ko delem tiginepun asal kiamat na dunyahin. Kiamat ni teed. Wakad nusir al-khalaik fi sa'idin wahid. Sampai tikite kunepain kemon manusia abakas hininang. Wallahu subhanahu wa ta'ala lain ni pain ni si dembuak bulak. Katinan si nagkasuan ni kemon. Yan manusia abakas. Yan hininang wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan bahasa kiamat na dunyahin. Lesi panigipan na miyan. Pag sikapan na sa manlay na tipon manusyain si paniginep kumiyaan. Magsikapay na tipon na manusyain la si paniginep kumiyaan. Ine, ubus, wajia bi jahannam. Besuang pain ne petek ka ne pain ne tikit payaman ko pain ne narka jahannamin. Sayin, magsikapay na lain na kemon manusyain. Etinan pagkiamat darun ngayon lain na tikita ko kemon manusyain si etinan dambua. Kemon na magkasuan ni kemon si dambua bulak. Ubus besuang penne peni ani sa penne petek kami sa penne ene in jahannamin narka jahannamin peg peni penne la in narka jahannamin wa nusib as-sirat penne
petekte sepende amban dia tak narka jahannamin yene titayanin. Wanus basarat petek kapinne le dia tak narka jahannamin peturul yene titayanin. Pinenda titayan siratal mustaqim. Tu samen itu bisaratu sayen. Umus lai pebet tadiene narka jahannamin wanas musirat alamat dia lai pebet tadiata yene narka jahannam etinen esi bisaratu alamat dia yene tetian mian patag pinte lai dia tak narka jahannam lay narka jahannamin dia wa us dia taanen ene tetian mian sirat mian ubus pagsikeben na sa amin nagtos na kupin na binog bisara wa Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Allah ta'ala lita yene tetian mian tetian mian ne lumengan de kupin ne ya abdi lumengan de kupin ne tatdahamtu sirat paglingan kupin ne lay rata sa ere basa ene tetian mian yene amban dewa men narka jahannam ubus dia tain ene pinne tetianin lumengan du kupin ne paglingan kupin ne niya pinne peluas amban ene narka jahannam lay ku dia ta tetian mian dia tak tetian ni ubus dia tetianin dia ta jahannam lay niya pinne pegu pinne della importante bisatu ku della pite samen pite dembo itu amban makhluk Allah subhanahu wa ta'ala iti lay dalam narka samen ge kita wanti bang kuinge sumegua niya etin della pinne del pegu pinne della amban delem narka miane dewa ene tetian lay ubus pahraka wajhi pa'athara fihi hadhihi lam'a ubus nagsikipin ne pegua della mian amban narka ene amban delem narka jahannam mian megtos pinne pegilay ko dia ta yene tetian mian dia ta narka jahannam tetian le dia ta narka jahannam megtos pinne eggas ene luwekun pahraka wajhi pa'athara fi hadhihi lam'a megtos pinne eggas luwekun nene ipinne megtos pinne petoket ene pinne bustan nene niyan ene tanda rata luwekun ne pinne basa itenian numus yan so yan istoriren delem tegine ubus faqala Allah ta'ala ubus pinne samian eggas luwekun we yene narka amian pagsikap pagwa pinne samen ang delem narka ene kodella amian eggas pinne luwekun ubus sampai patanda rata luwekun samian ubus misar pinne balik Allah subhanahu wa ta'ala si aku faqala Allah ta'ala li misara pinne Allah subhanahu wa ta'ala si aku ya abdi okay pinne ipunku nadratan binadra walau zidta lazadnak aganta ke pinne open Allah subhanahu wa ta'ala bisan du pinne nintede payamannu asal tinungbasan ke pinne wallahu subhanahu wa ta'ala tungbasan ko ke pinne wallahu subhanahu wa ta'ala sa ene payam no mintedelay duman hadja pinta wa suwe payam kaso mintedelay hadja pinne pamayam no yene pamay bental bisara ene ko ikisale pamayam ta sirende minted hadja samian sumegua haram penayaman le den de haram sikite dumen hetinen inarumen andate ko te bisarale ene duk penayaman le den de rumen samian la hininang nen tawhan te biru samian e ko itume mian asal tati wa tibine bisan nege pintege puliaster embu adembu asamian umus asal masih kau pinne inazab atau siniksa weku sababan ene pin amban pamayam durendele samian umus walau zidta lazidnak bang pinne yen payaman no pinne min tadda payam lay min duwe min telu na pesong kamiru sab pinne yen azab nun setin azab kinin tujuka pinne ludelem markazan namian ubus in tafsiran ng ulamain hadha fil manam man nadhara ubus yenen pinne etinen istorihin si delem teginep duhad japinne kuinge pepinne bang pamayam nun duman delem teginep asal si delem si aktual ted pamayam nun dehin samyaan si waktu ke umuase si rumen haram no si rumen andano si rumen anak no si rumen sa ino pong tilin na samian kuing gepe pangazab jauhin wallahu subhanahu wa ta'ala
ledelem narka jahannam le penggas kauhin ledelem narka jahannam le sababan yene bang usal no matanon dumensi pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebi-lebinen bang si waktu keumuha sa samian. Ngayon may kapungutin sa agama Islam, yemen kisahin atau yemen hetinen pemintanganin, dumen hetinen ine sumegua, pemesod sikitibi, behelu amban hetinen kepeteka, inkamateng sikitibi, supaya kitibi kepagtaubat. Tapabalik tudyo Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula ginhawaran ko, duk sikitibi kemon, si kemon may kapungutin si kirelahan sa amiyaan, asal subay ipatri matatendi. Labi-labi nete bang sibulan Ramadan itu bang petek insyaallah bang dupenik tipinabot wene subay ipat mataten bi supaya gay binsana pueseten bi samian tuju Allah subhanahu wa ta'ala sawan ene nian pengusal ti mataten bi samian silumen pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kasuno si keempat na itipungutin sa agama Islam, wasiyamul yadain, sumegwa pinepuase. Da dapat asal sumegua bang tek ke bulan Ramadanin sumegua doy sa pepuase TV indu tangan tenbi. Kuingge. Ketuhan TV ne in puase la tenbi ko ne tebi saramian. Ketuhan TV ne puase yene in pakale in tenge tenbi ko ne tebi saramian. Ketuhan TV ne tebi sara puase in dua mata tenbi ko ne tebi saramian dokis di bisara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok ini kisah atau histori berdua sahabat. Kesuno nian yene puase si dua tangan tebi. Puase si dua tangan tebi samian. Us ina puasanen. Ina puasa si dua in tangan tebi bang tu si bulan Ramadan tu hetene mula-mula sumegua. Ihadja pengosalan tebi tangan tebi antak bidahuma amma laysa laka bihaqqin wala mulk. Pengosalan tebi yana tangan tebi ihadja antanan tebi. Ye keputan tebi atau ye tagdepuan tebi bang upama may umantag si artain si artaten bihadja. Dana kita bingado da usal tebi da pamuha tebi da pangantan tebi tangan tebi bang dumain duhetinen sikit tebi yene mahal sikiten bi bang may arta bang umantag si tangan si artain. Demikian pente si mian duman arta. Pepite si mian kita ne pente balik tapi si kailangan duk may kaindehan. Bang dumain du haram tebi, bang dumain du andat tebi anak tebi rende ina tebi samian gay makazari pangantan tebi tangan tebi rende bang dumain du kwe ene tebi saramian. Napagialu si kita me masa-masa pagi kita tu asal masing-masing hadja makalabe sa amin makanak atau asimilhat tebi samian na mura-mura makantanin pinain bang tebi sara may pinay magkasa-kasa may upama pinte samian may subul-subul atau ujang-bujang. Nalukbisan doon sa pita sampai may ito ne, may abahi sa amin. Lelang na kinukden na ke asal tebi amihan niya doon sa may kahinang may magantanan tanlo. Etinan sep, di po was amban mag-cellphone, mag-kedaw-kedaw, mag-bisara-bisara sa amihan, mag-inbox, atau mag-text-text sa amihan, nasampay kipaggaswa, sampay kapagantan. Burumen na ipinte haram, burumen ipinte memurim. Nagay magkazari, dinaak etinen ine ye hadja inantanan sikitehin ye naganta mahalal sikitehin atawanen bang arta ye naganta pegmilikanten duk sikitehin sa amin gene kita manjari ngantan bang lene ene arta sewe telei gene makazari eddo te bang duban na sikite gene makazari pegnepsuhante bang duban na sa amin ganta pegnepsuhanten sewe pagsukurante sa Allah subhanahu wa ta'alahin bang nakita kaurungan arta sa amin ene hadja antanan te ganta sikite tele sikite beli sa amin. ولا تبسطهما إلا بما هو لله عز وجل رضا. Demikian. Geno sab dinakbang ni arta
dinagpagsimulak no na sa amian bisan duhatinan paggastuno ruman na si kisranalan atau paggastuno sa atinan pisi pagmasihatan ne. Itinan bang ni arta ano ang tananon. Sumiguwa dinagdugi sa naggasto. Dinagdugi sa maggasto mo patag sa artain. Sumiguwa tangan nun ang arta ano humus bangkan pangurong mo sa amian. Ngurong kayo kan tapag sadaka. Palami ang bantangan mo sa amin pagsadaka. Pag hinang khairiya, pag hinang kemon na makahap sa amin, gunanon. Arta nun, palami ang bantangan nun, labhan tangan nun sa amin. Ubus, nagdilam kahapan, hinang pakapan sa amin. Sumagawa, bang piyo ganta hetinen, arta nun, pengurong no, peluas no ang bantangan nun sa amin. Pepino si pong tinaino niya na plano. Pinin sa amin, gayo kung may kege, sumagawa, ti arta kung mag-ina sa panamangkon, supaya ti binasa, supaya sa amin makapagkaat, nayin, dinaktipi peheli ginak pinepuasa we tibi tangan tenbi hetinen si arta tibi upama gedi na pengosal gedi na pangantan gedi na hetinen pengalubak gedi na inuruk ina samian melingkan sumegua yene si kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala li hajja lil imsara Allah subhanahu wa ta'ala illa bima huwa lillahi azza wa jalla ridha hajja la iganta pagridaan wallahu subhanahu wa ta'ala sige tebi bang ni antanan tebi bang ni usal tebi yen dua tangan tebi samian kesuno si kalime me kiputin sa agama Islam si kalime yen sumegua wasyamul batn sumegua tepuese tebi yen beteng tebi samian sumagawa ka po sa tabi ele beteng ten bisamian. Ine po senen. Ine po sa betengin samian. Sumagawa. Alimsak anakil arriba wal haram. Sumagawa teges tabi. Sumagawa tinggalan tabi. Yene kemon pinaisi magdalam beteng tabi amban lebayan riba duk lebayan haram samian duk. Wan akli amwalil yatama dhulma. Dok, ene me pangarta, me kamakanakan bisan dupente anak pong tinaite, anak tapit na sikite bu ilo na siye, ubus ni arta de, karta de samian taamban we ene matatuene hetina na mataylay, ubus pagpain taga na runia, matatuene samian, ineddo na we tibi arta nen, kinongker na we tibi arta nen samian ene anak ilo lay, na ito tinegas kitiwi. Gaya manjari eddo tiwi. Yan arta dalay kinakan we tiwi saben tiwi tiwi beteng tiwi. Duk bangle bayan amban kemon haram. Ene kemon meg business etinen haram samian ubus takakante. Indaginis gaya subesala say tiwi rembuwa samian ekto business. Business haram samian. Etinen magriba kung magriba na samian. Ene pangasuhante baratatan bi. Mus yene pamatpipite bi etinen niyan pemesek tibi dalam beteng ten bisupay haja kiti eso kinakan lebyadan amban haram samian amban riba amban haram amban yene pangarta me kamakanakan in usamian etinen inanya yawe tibi ge makazari haram yan sikitebi duk iendembu amban mekebinasa kitebi mekebinasa puset tenbi taabot si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala bedaite si keenem wasiyamul qadamain. Sumagawa doy sab kita si waktu muwase. Petek ka in bulan na Ramadanin. Sumagawa in dua betisten biruisab etinen muwase. Tudju Allah subhanahu wa ta'ala. Kuing ke puasenen. Allah tas'a bihima fi ghairi ta'atillah. Sumagawa kita bang lumengan. Dausal te palenganten di bang dumendo si etinen pagtaat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Lumengan kita bituju pagmasiat, gaya makazari. Bang si waktu kita muwase. Dumain hadja muwase sa amian, dausal te palenganten di. Dausal te etinen betis te palengan sa amian, piyo ganta mudarat etinen mono sawe te bi. Atau ang lubulhat sawe te bi sa amian. Atau inaruk ina sa amin baywan masiat. Atau alu pelengante bihatin yang betis dari gata business sumegwa business jumasiat amban nembuak bisa nembuak lah camian musafir jauh tujulat nembuak sumegwa bisnis mulai rumen etinan iner haram
Usang baptiston samian dumain. Di makazari sumegwa bang si waktu kumuase. Dumen ni hadja si puase amay si kitibi. Amay si baran kumula-mula si kitibi ni kemon. Da usal te baptiston di bang dumain. Etin da palingan te baptiston di bang dumain dusi. Yene lengan tuju pagtaat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pumus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misara sikitibi. Nga ka sikitibi sanian. Ina bisaranin. Man masya fi ibsa'i aibin. Aw kaspi aurati muslimin. Sisinesine lumengan manusia. Sisinesine lumengan metinan manusia. Usal lebetisnen. Pelengan ne sa amian tuju maksudnen. Supaya hadja hetinen miha. Lumuas hetinen matanyag kaiban sin pagkasina manusia. Atawanen pintemian ngotob-ngotoban ngisa-ngisa. Atawa ngistori-ngistori aurat yene pung tini muslim lay samian. Bang terbisara kita, terbisara kome. Mian ba pintini alay ke pumanganan ne. Mian gene suwa pe pulas te samian suwa iti arukam tahatin we birian. Ken ngaib samian gebang itakale we ta samian. Mian magkastal kita. Nubus istori-istori na kita samian pagalengan ambad nambuwa bisa nambuwa. Samian ngaka-ngaka ubus kana awalu khatwatin yakhtuha yadahallahu fin nari sebtiri okam kemong tinihan o baranku sikite binekemon itu bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin bang baksudtan bilumengan karena aten bing aib si pong tiniti bisamian muslim aurat na deke ina kasi makaib siya samian umus pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagna tekang nuyan kana awalu khatwatin yakhtuha yadahallahu finnar tagna tekang nulay bisan lengan ten bihetinen amban luwa tewi bisi lat dembua bis luma dembua sumegua yari nagsudtan bi sumegua akan tekam akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikita hindi ya tagna dumen kemon nalengan lay subay tagna petekang pekew hadja setiap-tiap tekang nulay ine binet tadu Allah subhanahu wa ta'ala megdelen narka jahannam tekang nulay bang tekang nulay ine meghetine megsud nun dumain si pakahapan sumegua nga aib nisara sa amian ini si kaiban pong tinang Islam sa amian dembuwa tekang mekepong tinang sa agama Islam dumen kemon tekang nulay mekelangan kumpinte nente nga atilu balik sa manus mo ini kaubos na istorya sa amihan duwen ibinisaratuhanin kaya muli tekangan nulay sa amihan sumegua si dembu at tekang nulay pesong kaya muli balik sa amin binista wallahu subhanahu wa ta'ala na upama ka makitekang medhetustekang medengibo 2,000 10,000 tekang sa amin kaglibutan luen mga aib-aib sinpong tini muslim na sa amihan ina na kuing gene yene tungbas Allah subhanahu wa ta'ala sa kawin dilim narka jahannam kuing gene talaron tegyalo dilim narka jahannam sa amihan dembu aja tekang ine tekang dulay tekang magdilim narka jahannam pinetek ko Allah subhanahu wa ta'ala magdilim narka jahannam ine tekang dulay uhus sine manusia etinen megua ene aurat wa tibisramian megua atau etinen kaiban yene aurat si manusia seperti manusia alisamian may bisaratu tatir wa bisamian netin may bisara gebe hap pit maglaka-laka gana bisara etin like bunganan samian may kay bias binisara taabot si Allah kiamat pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taabot si Allah kiamat pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinagawa dusab aurat ng kaiban ng wallahu subhanahu wa ta'ala pinakite o kami manusia. Pero Allah subhanahu wa ta'ala tiya anayene si waktu ye selo dunya sa amian. Luon na kasi wala na Ramadan, luon na kagay. Iilangan ng limut ng sa amian. Tiya ngaib si aurat pong tini muslim sa amian. Subay ko ito. Payamanong binagtiya na pinisraluhan di kemon. Pinayaman we kemon manusyain. Yene men bustan ng miyan. Ubos. Pag-ubos. Dinaak. Pag-ubos sa amin, takita ne, kemon manusia, pinakita Allah subhanahu wa ta'ala, si kemon manusia, iya ko, tibisaril lulay sa amin, pinesoing, pineano ko, si tibinian, lain na takita, ubos,
puwasan banien. Gado niya pangandakan Tuhan niya sedi tumayo marubihi ilan nar pine dinaak ne. Wallahu subhanahu wa ta'ala binoo si malaikat nen ilabo magdelen marka jahannam yene manusia amiyan. Yene manusia amiyan. May tipungtin sa agama Islam, yemian sababan mekelepas kita hindi. Dumen inarok ina sumegwa sa tekang tirihadja. Ga apakiti makapapatay, ga apakiti mekasuntok, ga apakiti meketebdang, ga apakiti mekakalasamian sumegwa. Sababan tekang timiruhadja. Jahian talasa tabi diki-diki sige tabi. Sumegwa, pagpinta ba sa lumengan, lugar kita mekebisara, suway meksuntan bisamian, yen. Kanung bas Allah subhanahu wa ta'ala yele tekang ten bitaabot si elaw kiamat tekang lay magdelen marga jahannam yene manusia lay sababan yene nagsud na petekangin at tawa melumenganin sa amyan itinan delen pangitanan nagsud nin sa amyan ngay sin yene niyan kemon manusia asi aurat sin kemon manusia inisurusyon sa amyan. Si kapito may kipungkinan sa agama Islam, may anti ane ganitag gali sa purok. Kaya sumagwa magmapkam siya ako, may bisan sa pinte ng buhainin na makasari na hadja pareng kitiwi, at tawanen bangiyan tinut siya kuhin, asa kabayaan kung ubos ko teed taman espiritu. Ubos, sumay bisan ni pinte ng buhay ituin, may tabus ko hadja pinte may 10 minit miyan magit sa po at ibabalik sumo iyan ay continue bisarati ito. Si kapito may kapungkinan sa agama Islam. Si kapito yene tabi amian sikit tabi lela ruk dende yene pinne sumegua muase yene urat tendi. Itu dumen paglaka-laka si kam kapungkinan magrendahan tinen magbabkam asal gani at misarhan ko si iya seddi. Kana masarang ko sa di sumego magmap ka ambang pinte pedi atawag pinte ko dumeni pinte ko pangaid-ngaid at ko pangalaka-ngalaka at may bisara ko sumego gani at misaran ya ko taw yakan ni seddi di ko taw yakan ni seddi sumego ito sarain mian sumego bang pinte na lay pinte ko pedi atawag ko mian kasla sikam na delo advance bisara ko sikam bang pinte may bisara urat lay mian ini tuen eten magbaap ka amdok etinen ako layo ko magpapon niyan tuju Allah subhanahu wa ta'ala dumen pinte ganta etinen punit binisara sabi do kay sumego ana pagasab sa etinen sa ito sarain samian gay manjari etinen elegante yene bang mian kasi benaran samian. Skapito wasiyamul farj sumegwa lella ne kerende ne kakite binisamian okay ben na siya na bumanal tawa bisarale gani dapat mian dumito pinte hetinan bang me auratin te bisara paglaka-alaka subaydo sa ito saray ni urum na turuhan tendi atawanen na mianam bat sa sin tawa na samian pagpuas ko puase si bulan Ramadan dumen hadja barante bi sumegwa sampay aurat te bi mula-mula ne ko te bisaramian sumegwa du sa hetinan pagpuas ete bi samian. Ubos, kuingge pemuasa sin aurat sin manusia. Pemuasa sin aurat sin manusia, sali dunela ruk dende, gadweka, sumegwa pinne, al-kuudu adil pawahish. Sumegwa bentel bisara, asal, niyan, subay kite, tinggalan tene, at wagay niya hinang, yene kemon, yene parkal azinale, bentel bisara. Ang kadi misara ko si kam dehelu asal magmap kam gana tarapat siya sa miyan miyan gana misara niya seddi subege mental bisara subege inosal auratan si izina itinen banggay du halal sikite hetin lillahi sa andate sa miyan demikian lillahi dendehin si Allah ni sa miyan asal gay makazari ito dumen ni hadja si Ramadan sumegwa asal an na itibisara bisrate mi kumepoon dumen na si Ramadan suwe mas labi nete bang si Ramadan gay manjari sumegwa kay hala at yene me kay auraten bi amban yene niyan parkala atawa niyan maasiat yene si pegzina niyan kinabunsihan den buwa sa hadja na maasiat kinabunsihan wallahu subhanahu wa ta'ala si ipunne bang hinangwe ne
sal ilulela ruk sa ilulela sa mian ahdinak patala kitibi mian ene si parkala itu kuna bisara ayat Allah subhanahu wa ta'ala hinatin tapa si kitibi kemon wala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wasa sabila item duman atatiro may kukuruhan tendi duman atat ngihinang suminis mo patapit asal dinat kita peheli dinagay patapit tagyabang ni kau tumapit sudah may kahinang ni iyan hawa pengheli ni kita hindi Allah subhanahu wa ta'ala yene si parkala itu yene mian masyatu asal hajj tamanan hajj tuju Allah subhanahu wa ta'ala record nin ubos dalil nan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misal si kita Lela na kerente ni kasamian, suya mula-mula si kilalahan kita mula-mula ako baran ko, niyan binisarahan di, penembulito yung kirindahan din bisamian, sumagawa sa ido ito. Nibito Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kasi kita ini bisaranin. Qal, man zana bimra'atin Yahudiya, aw Nasraniya, aw Majusiya, aw Muslima, aw kainatan man kanat minan nisa' فتح الله عليه في قبره 300 باب من جهنم يخرج عليه منها حياة وأقارب من نار جهنم وشهب من نار من حياة جهنم وأقاربها والعياذ بالله. Itinan tagna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikitin ekelahan ne pasal ne mian barkala ene menaurat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam del ikitri susine pin ne dembua lella mekezina sirende yahudi atawanen nasrani atawanen dende majusia tiname itu duman muslim duman natin agama tuatan agama Islam sa berkatan kun si yani kabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbiko okay na majusiya na okay na magsukur ka ato na bupatin sisine tinen pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ito bisara sa lumihan sisine lalla tinen ngenzina bimratin yahudiyya aw nasraniyya aw majusiyya aw muslima aw kainatan man kanat min an-nisa sine pinta ang ban dembua dendele ito bisaramian luwan na kay yahudiyya atau nasraniyya atau majusiyya atau sampay muslim atau ina ne dende bang sarende samian may kirendehan bang delala ingin jina sin kirendehan samian ubos ilukahan wallahu subhanahu wa ta'ala pagtaabot mati ila dalam kubur ne kaluhatos etinen lawang amman dalam marka jahannam peseb bupisi dalam kubur ne itu may kapong tinen sa agama Islam bang upama ito dumen kabtangan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam get kita ito kahagat siya this way ke kahagat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patah Allah alaihi fi qabri 300 bab. Kilukahan wallahu subhanahu wa ta'ala si iyela dalam kubur ne 300 lawang min jahannam amban dalam neraka jahannam samian. Ito yung hininangan lawang. Yan kubur na lay 300 ekhan lawang ubos lawang lay setiap-tiap amban dan buak lawang paasek isi lawang lay amban lawang lay magdalam kubur ne yene narka jahannam atau panas narka jahannamin sa amin. Miso sumagwa gay. Kita bi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabihin ngakal si kita bi. Ngakal kita bi dok etinen ga ania imposible sa Allah subhanahu wa taala. Bisan kumulin etinen diki payaman te bi sumagwa. Ga ania diki ga ania sumagwa Allah subhanahu wa taala tinang ne kemon sa amin. Tinang ne kemon etinen mian ga ania ge tinang ne. Okay. Mian katon Abu Batin asal ben nalte bang pinta si hagot na sumegwa duman ang bantal hatos lawang lay duman hagot sumegwa ebot may pisi dalam kubur nun sa amin may pisi dalam eni alay ebot kubur ebot ang bantal hatos lawang min jahannam yakhruju alayhi minha hayat pegwa ang banyene lawang mian paasik ang ban lawang mian sedi ang bandebutle ang bandalan narka jahannam kemon yan may kasawehan sawe
wa aqarib duk me sipit kala samian yene amban delen narka jahannam pinasa ko Allah subhanahu wa ta'ala pidelen narka jahannam yan amban dene lawang teluhatus mian lawang ubos mian pinasek pi dina pinasek wallahu subhanahu wa ta'ala mian sime malaikat nen yene mian yene ne sewe mian duk me sipit kala mian wasuhub min narin duk niya suhub dan suhubinin yung bang dubani sabinin putean siya bang pagdakaw niya dita langit pinain kayat sa amin labo magdita bulak sulit tawante so walawalam ko taong ko bang inis iyakan wasuhub bang sa Arab suhub min nar niyan di katawan ko bang sinis iyakan sulit importante etin amban dalam narka ajan nani ikemon pasek pisi dalam kurmian umus niyan ngegas yene suhub mian ngegas yene aama dalam kubur mian lungluen na inday ko bang ina ato yung manal bang lungluen sayen ubos basta kayat ang bandeta sa mian bukay sa petek na taabulan mian etinen tegua adusap amman dalam yene manusia malai dalam kubur mian yene sababan amban pege ngenzibe sa kirendehan luune ke Yahudiya atau Nasrani atau Majusiya atau Muslima atau ina na bayo an bangsanen de samyan yayin me pesek pinasek wallahu subhanahu wa ta'ala pisi amban lawang telotus lawang pi dalam kubur mian magsaget kemon lain nagkasuwa kemon sawehin duk kemon yene sipit kala mananakabin duk yene ebut mian pegtek kalai ebut mian ngase etinen ngegas yene manusia mian lamian duk yene ngazab sawaruk sipit kala mian yene ngazab niksa ngekeb iye ngelikes iye mepedian iye ngazab dalam kuburne yene sawe mian yan si mian teggelan gay iye penia etinen yene penia ilaw kiamatin teggelan ne bentel bisara teggelan nila dalam kubur yene men malisyahin yene men lawang teluhatus lawang ang badalim narka jahannam ubus pasik ang malawang miyan pinasak wallahu subhanahu wa ta'ala ebutin duk yene me kemon peneked hetinen saweruk yene sipit kalamian gayen pis iye ngazab iye sampai hetinen penia ilaw kiamatin ubus pagpenia ilaw kiamatin ويبعث يوم القيامة وهو يتعذى به الناس من ريح فرجه pagkaabot pinaluwas alaw kiamatin la inisab patanda siye kemon manusia in nagkasuha ni kemon manusia nagkasuha ni la isilaw kiamat ubos pagket karembuayan na manusia miyan kemon manusia la isilaw kiamat hetinen pagkaguwa dan buwa manusia miyan kebewanan kemon manusia amian atau te ukwe de bewnen bang ine ne bewene manusia yene mepelwas mian ampetek kamian pisisiesi ene pegtipunan mian thumma yu'maru bihi ila an-nar demikian pag-ubos palabay si kemon si elaw kiamat te ukwe wa kemon manusia yene bew awrat nen ene sababan het inusal wa ne yene awrat nen si lumayn halal ne ubos ini ibaw awrat min samian teok wa kemon manusia lesel law kiamat ubos pag ubos teok palabi sanan tagitene ubos pag ubos thumma yu'maru bihi ila an-nar pag ubos dinak ni sa biye pinasik mi dalam narka jahannam me ke pangti sa ka Islam pag lay dalam narka jahannam ida ni sab hiluhala ni sab manusia dalam narka jahannam we sabab we hiluhala pagtek kalai dalam narka jahannam wa huwa yu'dhi ahlin nar kebewanan manusia dalam neraka jahannamin netin bewan netemanan bewan siksa ne duk dalam siksa siya suwe ga pe siya bakas mekeuk bewan samantara ga bakas ga petek kapisi siya yen magjizinamyaan waliyazubillah kebewanan dalam bewan na siya dalam baw na siya sa amyan netin Allah dalam neraka jahannam lay suwe yen bewan sa amyan ne suwe megwa petek yen magjizinahin sa amyan kwa siya ga pe bakas mekeuk bewan sebdi
amban ko kedawan ini hawa dawan nen yene dawan manusia magzinamian binowe ne urat nen pidel mereka jahannam yene an ketekan den niaan ene tinen dawan tamanan dawan duk ine pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'hum fihi min shiddatil adhab nian bula ini sie le delem narka jahannam le asal sigbit na tamanan sigbit nian peddi na tamanan peddi siksa dan tamanan siksa samian suwega pa siya bakas kehatinan kebewanan dok kalatan les sa samian si waktu teuk wede yene bewan manusia ang ketika bisi mapatambang bisi yene siya dalam neraka jahannam yan ubus pesulo si demu si kanu hadis pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunuan nabi sanan pinne man zana bi halilati jarihi muslim si sinesine pinne dembua lela atau manusia ngenzinahan si hetinan tepit-tepit ne yene anda muslim samian anda muslim lay si hetinan betul besar tepit-tepit ne atau usbana sama lunik usbana lunik ina suwa tapit si tepit na samian tepit lumane jininahan ng pin ne anda ne samian pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yarah raihat al-jannah yene manusia ang jinale yesa surga Yesa surga te ukne. Yesa surga te sek na to tikitene. Bisan bengi surga. Bisan bengi surga gay te ukwe ne. Gay te ne ukwe Allah subhanahu wa ta'ala siye. Yene bengi surga in yene hawa yene haji kasonen tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab te ngenjina iye yene jinanahan nen samian anda tipit-tipit atau anda usmane samian. Ubus iyen wa inna rihaha yujadu min masirati 500 am. Yene talahannen. Ene dumen surga. Sumegua bengi surga lay hajja amban iye talahannen. Bengi surga in hajja amban iye amban ene amangan jinalay. Wa ilengan 500 tahun talahannen amban ene bengi surga lay. Na kuingge pe me ke pongtinen sa ka Islam bang yene surga kuingge talanen amban iye mismo hajja bengi surga sababan amban pegengin jina ye samian sarta jininahan nen yene lelale si delem bulan puasa pe isab upama umos si tepit-tepit ne pehetinen ni andina jininahan nen anda tepit-tepit ne samian yene yen yesa surga mismo bengi surga dayte ukne atawanen talahanen amban bengi surga lay 500 tahun ilengan mangkin etinan umabot hanggap taanggah po ene yene bengi surga in sumego adumen pa surga bengine rohat jasamian yene talahanen amban yene en manusia bangye hinang den samian etinan ine negzina si rumain hetinen halal sisiye at atawanen ngenjina siye ubus lebih-lebihnen bang yene manusia magzizina ubus lebih-lebihnen bang jenerahan den yene manusia tepit-tepit de atawa dende anda tepit-tepit de anda usbada samian men ketawan wene yene an penungbas Allah subhanahu wa ta'ala hinsiye taabot matay amban kabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene mi an taluhatus lawang pasek pisi iya kemon peneneket kemon azab duk ebot duk yene mian manusiain dawan tamanan dawan dalam neraka jahannam sumegua si waktu gak petek ke si siye pasaget pisi siye yene magjizina enggak bisa berkesuan duk demikian yene en talahanen amban bengi surga api haja dumen surga bengin haja samian ko ilengan 500 tahun wallahu alam bang ko ingin talahan netu yene hawa talahan yene manusia lay amban yene lasa atau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala na may kipangutinan sa kam Islam ni apit usugpat na dembo hadis to dumen pe puase ni apit sidi aman puase sidi hateng suci barante ni apit usugpat na hadis subhanallah ikuti si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain kitri inurungan umul sumud-sumudde atau ini na waktu samian masirwit lukutin nyuko sedina ambang kaatuan Abu Fatin
katuan Abu Ruwaim, katuan Abu Manal, kemun nekam sedih sa amin netil magtabang kitawi. Misara ini pelihalan pasal puasa itu, setagalan puasa itu, sumagu asya kuto masiru asal continue ko sa amin. Sangem atau ini orang sa amin, hetin nagkahumadir ko sa kam, tamani narao bisra kulay, hetin nabang pain. Pinagbarkat Allah subhanahu wa ta'ala, tudyo kitiwi iti bisrali, hetinen, kialigan kitiwi Allah subhanahu wa ta'ala, ang banyo na may ikarantig iti bisaramian, do kinipusan nen. Asal dumani taha asal taha na tamananta ti bisrakon dukti an kam talal ko amban pituli biduk tamangan bisamian sumegwa pinakukusik amin magmaapon ko samian duk magpampon ko si Allah subhanahu wa taala yeru taman ti bisrakon mian sidalan kiti birahmat Allah subhanahu wa taala duk bangpay sa kiti bitin pinaabot si Ramadan karta tahinang we ti biyene ganta etina Ramadan ganta pangandakan Allah subhanahu wa taala sa kita hinbi wasambanian maid na kusikam duklapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.